Sweet silver bells, oh,
One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they both rising the song, while in and then, in the tent, gaily the ring, while people sing song of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry is long. Merry, 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 merry is long. Home without a page of a dawn, to every home, gone by the time, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, glad is the song, beat joyful ring, go carol. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how the palms rising the song, quiet and carry the tell. Gaily the ring, while people sing song of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry is long. Merry, 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 merry is long. Down on the sand, on without end, their joyful tone to every home. Down on the sand, on without end, their joyful tone to every home. Ding dong, ding dong.
našem študentskem domu letos že tretjič pripravljamo projekt Mladi za sirote. To gre za prostovoljni projekt, s pomočjo katerega bomo študenti konec avgusta organizirali enatedenske počitniške dejavnosti za sirote ustanove Mala škola iz Valaša v Bosni, ki se financira samo iz darov dobrotnikov. Namen našega projekta je omogočiti tem otrokom, to so mladostniki in otroci do 18. leta starosti, ki jih je življenje hudo zaznamovalo, en teden počitniških dejavnosti, torej kot neke vrste oratorij, igre, športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, kateheze, pogovori in tako dalje. Ker pa je to precej obsežen projekt, ga same ne moramo izpeljati, zato prosimo za vašo pomoč. Poleg programa, ki ga bomo sami pripravili, se namreč je veliko stroškov za material, za delavnice, najeti moramo kombi, pokriti stroške prevoza, hrane, bivanja in tako dalje. Zato se vam res iz vsega srca zahvaljujem za vsak vaš dar. Največja zahvala pa gre seveda Študentskemu katoliškemu centru Sinaj za organizacijo tega koncerta in pa seveda obema zboroma, Vdihi in pa Apel, ter njuni zborovodi Evi Kovačič Ivanko za ves trud in podarjen čas. Še enkrat res iskrena hvala, tako v imenu študentk, kot seveda tudi v imenu teh otrok, ki nas že težko pričakujejo.